Umurebe wa Rubirizi News Center tukwakira wero kwa no miss not following amukutukutu gwa YouTube kandi tukusaba ngo subscribing liking sharing orebeke ngo twaje no miss ko tukwisaba ibintu bije munonga onakurera izuba twemerera hano ya ayiraro rya Rugazi Health Center 4 kandi wanyuma yo kurebeka ngo bamuumbasaho becangire ukuje no musoro no gukora imirimo yabo iyo semikwane bakora ubahati abaruyire tubakire mu irwaro permanent secretary wa Ministry of Health Dr. Diana Atwine yayikaho mu irwaro akwena ngo arebe jensonga abwaci abaruyire becangire konkanci gamba ku inyuma waho minister honorable minister Rufai Rumagezi kweyikiro yasanga embera etari nungi yajango jensonga nako banagitwara o Ministry of Health ningira ngo bunde icyo kiremise abasaho kugeno misoro ko bakora mbone byona zoko tubikwisaho utakarugaho ikikuru eno kwaro geno misoro ko not following and Ramadan kamera nyino Muzafaro Zafar. Yeah, is it? Oh, really? But I think those are things that we need to talk about. Understand each other. Yes, we really need to understand. Because let me tell you, in a facility like this, with this population around us, when you come and you see the word empty, it speaks volumes. It speaks volumes. And that one we as practitioners we have to ask ourselves what is happening, because people definitely are falling sick. They are falling sick. They are not really that they are what? They are okay. But the fact that they are not coming to our facility, then that one for us it worries us. That is it a conspiracy? Are they worried that these are family planning things. They bring what is more needed, and what is moving very fast. They bring less. If we open the office here, you will find there some things which are not being used, but and they ordered. Because when another batch comes, the same thing comes. Health Center 4, the beauty of Health Center 4 operations is that they assume that you have enough capacity to sit down and analyze your gaps, your medicines that you need, they don't do. And then you sit and you say, I want this, I want this, I want this. Don't supply me this. Isn't what you do? That's exactly what we do. Okay, okay, tutungira kwetomboita okurga mu LC5 ahabwembere lya Rugazi Health Center 4 tube turi mu Rwenzori konka twasharo kwijaha kureba ikiriho kandi kuba tugambire niko twashanga abashaba bamwe tubariho bamwe tubakora wodzi tuzombarweire abantu nibashaba nka slow strike ngo ahabo kuba hariho obutetegerezana hagati ya leadership ya district n'abakozi baha konka twekirizana ngo bine kushitama batereze enshongezo konko kukira munonga bareke ekizibu kukitaha barwire beitu abo kuba barwire beitu bo tubari part of this problem. Echa kabiri no kureba ngo abantu batakora baba disciplining. Echa kashatu hari abantu aha babintu extorting sentomba mbantu bakaba disciplinary action teka korwaga. So nibyo bintu bitatu byo tugamba hana leaders ba district kao DHO ba LC5 naba in charge tarho output sufficient. So when really it is more administrative ebintu really takwetenyisa turye Kampala tuija. Of course irwaro busy irware ndutunga barwire benyo kuyo hatunga abantu tubari you think for reasons yintamanya konkani imanya ngo abantu aba bakora hamwe abantu ahani batunga obuhereza. How many patients have you seen like in the abarwire tubarumu? Yes. Abarwire ni bake munonga kandi irware tura obutoija tukashanga irwaro
maternity yijwire tukatwine no kutaha sente ngo expanding maternity konka tutwashanga ari empty twashanga abantu banisho tabarwire kuba kwijaha tubakutunga buhereza bagenda bazahandi so mbwene icyo twikirizana n'abategeki ngo murimo muhango gubeine kora no kurenga bashitama baheze nshonga zabo icya kabiri bayihaho obutetegerezana icya kashatu bareba ngo abantu abatakora baba disciplined abo kubirwara turi kubasa kuba run aha volunteers nibo bayijwira hano batwareba esente zitweka aha kuyamba kugura supplies kuyamba bakaza bakuzara nacyo shangano zihereza allowance so ecyo twakikirizana ho ngo barekeraho esente zikira bazitagura bazigura abakazi gloves bazigura ibintu bakwetenga batatandika kushaba abantu sente ecyo really twine kukirwanisa abo kuba ito tukikirizamo kandi n'ekintu kibi munonga guherukire mvuna robe minister Alfred Mageza rugera hano ya asanga ho endere kweruka ngo abaruye n'abagora imbaza ngo basanga nakona cyita ku ofisi yawe enshonga yo kugura mbazi nore enshonga hariho ebintu by'emiringo ebiri hariho babaroire bakuba bari bengi bakakire mbazero abo ko bageti eyirwaro neberinche oshange ngo abantu abayija hano bengi embazi nera kakwo konka cyaba kiri kityo in charge na timu bashemerere kureba okuba akoraki okuba akora accountability bakorekaje nko kwembazi yoneka kozesebwa koreka abaroire nibo bengi then abantu bacha appreciating then echa kabiri hariho kujya ngo embazi yeja nayo kuyakozesebwe tamanywa sabantu bagumana bagure embazi batashoboreirwe kandi no shote nshobe ndijo abashaba kandi bashabe sente ngo baza kubagura embazi ecyo kikwikirizwa umbushaho bwito so nabwo icyo twayikirizana ngo batagaruka kushaba abantu sente umuntu kwareje embazi gutaro bamushoboreje bamugambe embazi taro konkana DHO n'abantu be beine kureba ngo ba instituting accountability yembazi omwirwa Rome ahabo kuba takozirejo tutwija convincinga abaher kugira ngo embazi kwijana mike okukira abaruira bakwija so nyoni ngira ngo really twakora accountability twakishobora twashitama mu kanso yito n'abategeki beito mu district twaboreka tutembaze kwijana mike tekumara then hatundero ntanko kulobingiraho ntumanyi konka tukakwata accountability nungi hati kigumere okudefending ecyo kishani kuza kutureba cyarugirira aha byabireho wiki ibiri zahwire abo ba pressure bizaha bakashanga ngo abaruire nibabagamba kugura bikozeso mbwene cyo cyamugusajje kandi na cyamani witu niwe amurabire mu kwenda ngo arabeho arabikiroho abo kuba kuruga ba press kubija batiro mahurura ngo ebikozeso tubiroho nitugambira abaruire kubigura twatina abashaba bakatina bagumana bagira bata bagumana bagambira abaruire kwiza kuronda ibyo bikozeso naro kuronda hibiri ahabo kuba baketinira amagara gabo ango bundi kuba kugumiza mu kubagambira ngo babigure obundi bakashanga bago mu nshobi y'amani nari bakwato bazo mu cyome ngo ku RDC yabire yabaraganisa so omukurugurokwe irwaro ryabangeri ritari mu bashaho ritari mu baraguza ahabo kuba nyamishwi biri kuzi kurwana oshange binyasi n'ibyagira bita konga ningira ngo cyatore kweri zoba ntu lakinga mu kitukwetango no kwatanisa kunogera ngo tukwatanisa habaho ishonga tukagishujuma abantu babiri batekiniko n'aba politicians ibiyona bikabire bitakugira bitakubaho konga ko kugira ngo noenda kukwatondije mu nshobe oshanga ni wagire ngahi omushobejo ni utakujimanya nari waretereza abandi abatakubire ne bakwatwaho bagira bata bakwatwa ahabo kuba ngo wakubire atakuza cyamuhunga hati naragirwa kugira ata kuzayi cyamuhunga naza kushoza sente zikwingana zita nyingi umwanya go kushoza ngemitware 2-3 okugure byakubire nibikumuyambera so no shanga umuntu no kore kintu yes nikibasa kuba kikire kongo akikora omuburi obutarubwo kandi oletero ndije kudiga ngo mu pocket yeye munonga kandi oshanga ngo icyo wabire ontendi ngira ngo kikorwe cyabura meaning so
ningira PS na DJ abiyagamba tushemere kwetera mu mutima itwena waba uri no bushoboro nga politician na niwo mushaho nyane tuyana ntuza kwetera mu mutima tureba ngo omuntu aturesera hitwena no muntu wa burijo tukamukorera kishemerire hataro ikintu ukamushoboraje utekitikiroho wakironda ninza kugora omuntu wamukwataje naza gukorera ikiricho mbeno haroje yorufumuru kugira ngo human beings act and react one threatening atinkunanga nanye ninza kugira ki nza kugiza kwe protecting bokuba nyine threat so ebi byabaho ne bikurabu mwishengero ningira ngo nza kuharmonizinga kandi obuherezane buza kugenda mu misho mwebare munonga na bebembezi ba district na RDC na PSC wa Minister of Health hamwe na Director of Health Services abantu abo kundebire byaragazi byashoba abashaho batakwenda kuragura abarwire na beta ngo bije banyambeho kandi kubijaho bashanga ko buzima ibintu bitero abarwire umuwodizi babatagizire babatarimo akora ngo abashaho babatakuye nda okubahereza so bimwe bitwasharamu ankabashaho abakushemeza babiri nibagira ngo utibene ekitanda ningemeze kushemerezaho PS yaturaganisa ni already potro yaza kutwohereza eze theater namba ya kabiri ebitanda imwe nibiburaho imifariso yaraganisa naza kutonde ebitanda abihereze aha namba ya kashatu emirimo te kugendaje abo kuba in charge alemirwe obujunanizi bwa ya directing akawo bamwemereze cyane kibatsika kandi kintu ekyo nkana kishabiri abo kuba ashemere kuba imirimo yeryo nko kuba irwaro ukoragura abantu no kushemeza kunka bashangu habakazi nkaga bashemirwa mu kwezi kumwe Dr. Tona shemeze 13 Alex yashohindeza 2 ini charge yashemeza mukaga kandi ini charge niwashemeye kuba nashemeza bengi okukira baliya so ekyo bambika mutima abo kuba ikintu beke imbere nyine nobwe bembezi bwo mwanyogo bino kutabaza abashawu ngo nitubatata mukirwe abe ubutegeki mwe twagikiriza naje akanyo no murimo gwanje kurebe irwaro kurikora twikiriza no mu rukiko ngo ebizibe bakuba beini babe nyonari abaye bizibu ngambira chairman wakachiko ori deo twino mwanji onkwese wanakora muri moja aisha biburirize ibyare heyo abindetere na nyombi tware kawa bito munkora kana baba bine bizibu babe chairman na wabituretere tubase kubikoraho turakugira ngo habaho okurizana emibazi bagume begendesereze omugugitumisa bashabane office ya DHO egume kole okubuririza imibazi eji kwe kwija ekozese ngo muri ngo gwikire kandi ahereze report PS obwire butakawiro mu ezugu gutakawiri bamanetse ku rutare Dr. Twine Diana yabuye iza hano yayiza kureba bimwe abizo by'abantu abaturane batera umuranga abanyuma yo kusanga ngo abasaho baturabecangire batakubasa kubana bageno misana no kora ebitanda bimwe babiri empty wayika mu irwaro mu ward y'abakazi maternity ward okikomu y'abana n'abantu baburikiro kuyawo abantu batunga ubuzaza n'abayine oburwire bwa HIV no bana batunga ubuzaza bonka njera ebyona kandi yagira ngo zensungana za kugeno misana kandi ziterezebwa Ndichiro Ramadhan abarubiriza News Center.